3 praščića. Bila jednom davno mama prasica i njena 3 praščića. Siromašna je bila mama prasica. Nikada za svoje praščiće nije imala hrane. Kad su narasla njena djeca, mama ih je poslala u svijet trbuhom za kruhom. Prvi je praščić bio strašno lijen. Kad je trebalo graditi kuću, rekao je: "Ne da mi se nositi cigle, radije bih cijelo popodne odmarao." Uopće nije volio raditi, pa je sagradio kuću od slame. Drugi je praščić bio malo bolji od njega, ali ni njemu rad nije bio drag. "Neću ni ja nositi cigle, drvo je snažnije od slame. Radije ću izgraditi drvenu kuću. Ali sad sam tako umoran, bolje je popodne odmarati nego raditi." I tako je drugi praščić sagradio drvenu kuću. Kad je posao bio gotov, 2 su se praščića cijelo popodne igrala, plesala i pjevala. Treći je praščić radio cijeli dan i na kraju sagradio kuću od cigle. Čvrstu kuću s kamenom peći i dimnjakom. Vidjelo se izdaleka da bi njegova kuća izdržala i najsnažniji vjetar. Idući dan, ulicom u kojoj su živjela naša 3 praščića, prođe vuk. Kada ugleda slamnatu kuću prvog praščića, približi se, ponjuši je i kaže: "Ovdje živi svinja. Rado bih danas za večeru pojeo malo svinjetine. Njam, njam." Vuk pokuca na vrata i dozove: "Praščiću, praščiću, pusti me unutra." Ne, tako mi svega, ne." Ako je tako, onda ću puhati i puhati i otpuhati te kočo." I tako je vuk zapuhao i puhao i otpuhao kuću. Odmah je potom otvorio usta široko i zagrizao najjače što je mogao. Ali praščić mu je pobjegao i u kući svoga brata našao utočište. Vuk nasevi niz ulicu i dođe do kuće drugog praščića. Nanjuši u njoj male prasce i gladan pomisli kako bi divna večera to bila. 2 praščića. Vuk pokuca na vrata i dozove: "Praščići, praščići, pustite me unutra." Ne, tako svega ne." Ako je tako, onda ću puhati i puhati i otpuhati vam koču." I tako je vuk zapuhao i puhao i otpuhao kuću. 2 su praščića ostala stajati pred strašnim vukom. Vuk ih je odmah pokušao uloviti, ali njegova su prodržljiva usta zagrizla samo zrak. Naši su prasci pobjegli koliko su ih papci nosili. Vuk ih je cijelom ulicom lovio i gotovo ih uhvatio, ali su na vrijeme stigli do ciglene kuće 3. brata i zalupili vratima vuku pred nosom. 3 mala prasca su se skupila, drhteći od straha pred strašnim vukom. Vuk nije cijeli dan jeo, a od silnog trčanja za praščićima je jako ogladnio. 3 praščića na okupu mirisala su na najukusniju večeru. Vuku su zacupice rasle. Znao je da ga s druge strane zida čeka prava gozba. Vuk i na 3. kući pokuca na vrata i dozove: "Praščići, praščići, pustite me unutra." Ne, tako nam svega ne." Ako je tako, onda ću puhati i puhati i otpuhati vam kočo."
I tako je vuk zapuhao i puhao, puhao i puhao. Trudio se iz petnih žila, puhao kao nikad u životu, ali kuću nije otpuhao. Kad mu je na kraju ponestalo daha, zavapio je: "Ne mogu više puhati!" Kad je shvatio da ne može više, takav umoran i gladan, otpuhati kuću, vuk se razljutio i glasno najavio: "Spustit ću se kroz dimnjak, ući vam u kuću i svu trojicu vas pojesti!" Kad su praščići shvatili da vuk ne odustaje, u kamenu su peć stavili veliki lonac pun vode i zapalili jaku vatru. Dok se vuk spuštao niz dimnjak, maknuli su poklopac slonca i vuk je upao ravno u kipuću vodu. Praščići su brže bolje zatvorili poklopac i to je bio kraj strašnog, proždrljivog vuka. Zlatokosa i 3 medvjeda. Jednom davno, u jednoj šumi, živjela je obitelj 3 medvjeda. Veliki tata medvjed, malo manja mama medvjedica i njihova beba, mali medvjed. Jednog je jutra obitelj otišla u šetnju šumom, dok se kaša koju su skuhali za doručak hladila u kuhinji. Dok je obitelj bila odsutna, u njihovu je kuću ušetala Zlatokosa, probivši se kroz šumu. Pokucala je na vrata, a kada nitko nije otvorio, samo ih je gurnula. Vrata su se otvorila, a Zlatokosa je ušla u kuću. Ispred nje nalazio se stol s 3 stolice, jednom velikom, jednom srednjom i jednom malom. Na stolu su bila 3 tanjura s kašom, jedan veliki, jedan srednji i jedan mali. Zlatokosa je bila jako gladna, a kaša je tako dobro izgledala, pa je naša Zlatokosa sjela na veliku stolicu, uzela najveću žlicu i nagrabila kaše iz najvećeg tanjura. Ali stolica je bila prevelika i pretvrda, žlica preteška, a kaša prevruća. Zlatokosa je naglo poskočila i prešla na srednju stolicu. Ali srednja je stolica bila premekana, a kada je probala kašu iz srednjeg tanjura, kaša je već bila prehladna. Pa se pomaknula na najmanju stolicu, uzela najmanju žličicu i probala kašu iz malog tanjura. Ovaj put kaša je bila savršena, niti pretopla, niti prehladna. Toliko je bila ukusna da je sve pojela. Ali je Zlatokosa bila preteška za najmanju stolicu, pa se stolica pod njom raspuknula na više komada. Zlatokosa se uputila na kat, gdje je našla 3 kreveta. Jedan veliki, jedan srednji i jedan mali krevet. Umorna od hodanja po šumi, Zlatokosa se uvukla u najveći krevet kako bi se malo odmorila. Krevet joj je bio pretvrd i prevelik. Probala je i onaj srednji, ali on je bio premekan. Na kraju se ušuljala u najmanji krevet i taj joj je bio savršen. Napokon je zaspala. Ubrzo nakon toga, medvjeđa se obitelj vratila kući iz šetnje po šumi. Odmah su uočili da su ulazna vrata otvorena, pa su pohitali u kuću da vide što se dogodilo. Čim su ušli, tata medvjed je strogo uzviknuo: "Netko je sjedio na mojoj stolici!" Mama medvjedica je tihim, nježnim glasom zaključila: "Netko je sjedio i na mojoj stolici." Mali medvjedić je piskutavim glasićem rekao: "Netko je sjedio i na mojoj stolici i potrgao ju." Tada tata medvjed ugleda svoj tanjur s kašom i u njoj žlicu, pa još strožim glasom zaurla: "Netko je jeo moju kašu!" Potom mama medvjedica ugleda svoj tanjur i u njemu žlicu i tihim, nježnim glasom zaključi: "I moju kašu je netko jeo." Mali je medvjedić također primijetio, pa piskutavim glasićem rekao:
Netko je probao moju kašu i sve je pojeo. 3 su medvjeda potrčala na kat, gdje je tata prvi vidio da mu je krevet sav neuredan, pa je strogo uzviknuo: netko je spavao u mom krevetu. Potom mama medvjedica ugleda svoj krevet i tihim nježnim glasom zaključi: i u mom krevetu je netko spavao. Na kraju mali medvjedić ugleda svoj krevet i pishutavim glasićem kaže: Netko spava u mom krevetu. To je probudilo Zlatokosu, pa je naglo iskočila iz kreveta, potrčala niz stepenice i izgubila se u šumi. Medvjeđa i obitelj više nikad nije vidjela. Priča o mudrom piliću. Jednom davno, u jednom selu, u blizini rijeke, u trošnom kokošinjcu, živjela je jedna koka. Snijela je 12 jaja, iz kojih se izleglo 10 pilića, a 2 su jaja ostala čitava. Mama je koka otišla s 10 pilića u potragu za hranom, ostavivši za sobom 2 neizlignuta jaja. Dok su ovi tražili hranu, iz jednog se jajeta izlegao najmlađi pilić, probivši svojim malim kljunom ljusku jajeta. Jadni se pilić odmah bacio u potragu za majkom, traživši je posvuda. Nije ju mogao naći. Vani nije bilo nikoga. Tužno se pile uputilo na dalek put u potrazi za majkom. Nespretno je zamahalo krilima i krenulo tražiti obitelj. Hodajući na krhkim nožicama, pilić vidi kravu kako pase travu na livadi. Znatiželjno zagleda se u nju veliku, krupnu kravu. Ubrzo krava primijeti piletov pogled i upita ga: što tražiš? Zašto me tako čudno gledaš? Jesi li ti moja mama? Upita pile nevino. Krava se sažali nad piletom i kaže: pa pogledaj me, zar ne vidiš kako sam velika i debela? Tvoja mama je puno manja od mene. Pile ponovi: Moja mama je manja od tebe. I nastavi tražiti majku. Nakon nekog vremena ugleda kozu kako brsti lišće. Priđe kozi i kaže: Ti si manja od krave. Jesi li ti moja majka? Istina, ja sam manja od krave, kozače, ali ja imam 4 noge, a tvoja mama ima samo 2, a uz to i 2 krila. Pile ju tužno pogleda, zamisli se, a onda nastavi dalje u potrazi za majkom. Hodajući dalje, Pile čuje nekakvo neobično gakanje. Ugleda vranu i pomisli možda je to njegova mama. Pile pita vranu: Ti imaš 2 noge i krila. Jesi li ti moja majka? Dobro vidiš, ja imam krila i 2 noge, ali ja letim puno više od tvoje mame. Ona je veća od mene, ima duže noge i ne gače, a ja gačem, vranaće. Pile se još više rastuži. Vrana to primijeti, sažali se i kaže: ne budi žalostan, produži malo dalje, uskoro ćeš sigurno naći majku. Vrana odleti. To je razveselilo našeg pilića. Ono krene dalje, ubrza korak i uskoro uz jezerce ugleda patku s pačićima. Sjeti se vraninih riječi i potrče prema patki vičući: Mama, mama! Patka se iznenadi, a pilić je odmah: Zašto se čudiš, majko? Ja sam tvoj pilić. ne, dušo, ja nisam tvoja mama, kaže patka. Suze krenu niz lice našeg pilića. Ono krene jecati, očajno misleći da nikada neće naći majku. Patki bude žao pilića. Zašto plačeš, pile drago? Ja ću ti pomoći. Pilić ispriča patki cijelu priču ispočetka, a patka ga pouči da njegova majka ne plače,
već kokodače. Kokotok! Tako se glasa tvoja mama. Razgovor između patke i pilića cijelo je vrijeme slušao golub, koji im se približi i kaže piletu: prošetaj do kraja jezera, tamo ćeš naći majku. Pilić ponovi ono što ga je naučila patka Kokodak! i produži u smjeru kojim ga je uputio golub. U to čuje glasno kokodakanje. Kokodak, kokodak! Pile potrči u smjeru zvuka i ugleda koku na 2 noge s krilima veću od vrane i čuje ju kako glasno kokodače. Mama! Mama! Počne vikati Pile. Mama koka prepozna svojeg pilića. Pozove ga da joj se približi, sretna što ga vidi. Zagrli ga svojim krilima, okupa ga ljubavlju i srećom zbog tog dugo očekivanog susreta. Mama koka pita pilića: zašto nisi ostao kod kuće? Ostavila sam ti malo hrane. Mislila sam se brzo vratiti. Jako ju je zanimalo kako ju je maleni pilić našao. Pile ispriča majci cijelu priču o tome kako je upoznao kravu, kozu, vranu i patku. A majka s ponosom i ljubavlju gleda svog hrabrog, mudrog pilića. Priča o 3 ribe. Jednom davno, u dubokim vodama, živjele su mnoge prekrasne ribe. Živjele su sretne zajedno, igrale odbojku s gospodinom Rakom i skrivača sa svim morskim školjkama i koraljima. Od svih riba isticale su se 3: Merlin, Gabi i Fin. Uvijek su bile zaigrane, skakale su po bari i igrale se duboko u vodi. Jednog su dana uočile ribare kako se približavaju vodi i promatraju baru. Ribari su gledali ima li u njoj riba. Ugledali su mnoštvo riba i veselo razgovarali o tome kako će se uskoro baciti u ribolov. Jedan je od njih uzviknuo: vidi koliko ovdje ima riba! Pogledaj one velike! Drugi je zaključio da nikad ranije nije vidio tu baru i da se već sutradan moraju vratiti i uloviti sve ribe koje su u njoj veselo plivale. Taj su razgovor čule naše 3 ribice. Ribari su se, zadovoljni planom za idući dan, okrenuli i otišli. 3 su se ribice brzo vratile ostatku riba, okupile ih sve oko sebe kako bi s njima ozbiljno porazgovarale. Prvi je bio Merlin, najmudrija od svih riba. Ispričao je društvu iz bare da će sutra ujutro doći grupa ribara koja će ih sve poloviti. Želite li živjeti ili da vas sve pohvataju? Ribe u glasu zviknuše: želimo živjeti! Merlin im je odmah objasnio da sutra ujutro prije nego što dođu ribari moraju pobjeći iz bare. Druga riba, Gabi, je isto razmišljala i odlučila slijediti svoga prijatelja. Ali Fin se nije slagao s njima. Samo se nasmijao i rekao ekipi da se ponašaju kao kukavice. Odlučno je izjavio: ova bara je naš dom, zašto bismo bježali? Rekao je ribama da ne paničare i da se ribari sigurno neće vratiti. Ribe su se uskoro podijelili na 2 strane. Neke su se pridružile Merlinu i Gabi, dok su druge ostale s Finom. Rano ujutro, ribari su se vratili, noseći sa sobom ribarske mreže. Bacili su mreže u vodu i prije nego što su ribe uspjele pobjeći, uhvatili su nekoliko od njih, uključujući Merlina i Gabi. Fin je to sve vidio i brzo javio ostalim ribama. Rekao im je neka ne brinu, da on ima plan. Plan je bio spasiti sve ribe od ribarskih mreža. Ribe su se skupile oko mreže, snažno zubima zagrizavši užad. Vukle su i vukle na sve strane, iz sve snage, nastojeći poderati mrežu. Kad najednom mreža pukne, a ribari propadaju na strašnice.
Ribe su brže bolje otplivale, presretne što su napokon slobodne. One, koje su se uhvatile u mrežu, brzo su isplivale. A Merlin, Gabi i Finn su napokon bili skupa i na sigurnom. Žedna vrana. Jednom davno, u nekoj šumi, živjela jedna vrana. Jednog je dana od dugog leta naglo oživjela, pa je zastala da potraži vodu, ali je nije mogla naći. Toliku je slabost osjećala od žeđi, ali nije gubila nadu, već je nastavila tražiti vodu po cijeloj šumi. Dok je letjela u potrazi za vodom, naišla je na jednu kuću. Pomislivši da bi oko kuće moglo biti vode, vrana je sjela na njen krov. Odjednom je u njoj ugledala zdjelu, pa je brže bolje ušla. Ali nažalost, u zdjeli je bilo jako malo vode. Ipak, vrana se razveselila, pomislivši da će moći ispiti barem nekoliko kapi. No zdjela je bila preduboka, pa vodu nikako nije mogla dosegnuti. Nakon kratkog razmišljanja, dosjetila se. Znam! Bacit ću par kamenčića u zdjelu, voda će se podići, a ja ću je kljunom dosegnuti. Odmah je počela tražiti kamenčiće i ubrzo ih našla. Počela ih je kljunom hvatati jedan po jedan. Kad ih je dovoljno nakupila, vratila se u kuću i bacila ih u zdjelu. Voda se podigla, ali nedovoljno da bi je vrana uhvatila kljunom. Vrana nije gubila nadu, nego je donijela još kamenčića i jedan po jedan ubacivala u zdjelu. Nakon mnogo ubačenih kamenčića, razina vode je napokon narasla i vrana je mogla utažiti žeđ. Napokon zadovoljna, pozvala je svoje prijatelje na vodenu gozbu. Mnogo je ptica, zahvaljujući vrani, utažilo žeđ. Zahvalno su sve odlepršale svojim putem. I tako je vrana, zahvaljujući svojoj mudrosti, riješila problem. Ako pred problemom zastanemo i mirno promislimo, a onda mudro odlučimo što nam je činiti, sve što želimo možemo postići.